Guralo se na 10.000 ljudi. Jedan drugima su gazili po nogama. Isus je rekao svojim učenicima: čuvajte se farizajskog kvasa, odnosno njihovog licemjerstva. Ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajna što se neće saznati. Zato će se ono što ste rekli u tami čuti na svjetlu i ono što ste šaptali u tajnosti razglasiti s krovova. Kažem vam, svojim prijateljima, ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a poslije više nemaju šta učiniti. Pokazat ću vam koga treba se bojati. Bojite se onoga koji vas, nakon što vas ubije, ima moć baciti u pakao. Da kažem vam, toga se bojite. Ne prodaje li se 5 vrabaca za 2 novčića, nijedan od njih pred Bogom nije zaboravljen. A i kosa vam je na glavi sva izbrojana. Ne bojte se, vrijedniji ste mnogo više od vrabaca. Kažem vam, svako koji bude javno priznao da mu pripada, i Sin će čovječi priznati pred Božjim anđelima. A onaj kojem je pred ljudima bude odrekao, bit će odbačen pred Božjim anđelima. U svakom ko bude rekao riječ protiv Sina čovječeg, bit će oprošteno. Ali onome koji pogodi Duha Svetoga neće biti oprošteno. Kad vas budu izvodili iz sinagoga pred poglavarstva ili vlasti, nemojte biti tjeskobni zbog ono što ćete ili kako ćete odgovarati ili reći, jer Duh Sveti će vas u tom trenutku poučiti šta treba reći.